Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a Kardom nang pachir iglo Kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji abang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Paralysis sa bangpu che song terang aphan Dr. Numal Momin pen 20,000 kerap ki pajir po. Lakha inko the truck dua bargri MSC constituency under songron terang arong amikar Samson terang lapen achor basapi ingtipi asopo che song terang bihek penta paralysis akeso kacholong lok penajok bokajan LAC Assam Legislative Deputy Speaker MLA Dr. Numal Momin 20,000 atangka kerap ki pajirpo Muni ratum pirthe nang hachelote reng dok reng nisi kedoji ninghang sitame kopai kelang no pulote kisung chetong nang kok ason lasi komatne ke paralysis akeso komatne ke akeng katekok ari kachinglok lason si pirthea thak kedo amuni ratum kaprek akeso kelong dopik anlo lapuson pirthe muni ratum aphan keso kyun epen kapejok dunji aphan arnam nang toilo Laki CEM paman ponlo lasi CEM atumsi perthe munit kisungahut parabdun lo nang pusi arlengkethe paman grintilo lason thak daihuri terang arong amikar Samson terang achor basapi ingtipi asopo chesong terang kopar kelang no bihek penta paralysis akeso cholong lok penajok kalana kisung penang an chetong nanglo Lason Aporahut Bokajan LAC MLA Dr. Numal Momin Birta Archulong Si Chesong Terang Amenpe 20,000 Achek PC Ladak Daitor Langpi Dihangi Rural Bank Along An Tangka Nang Withdrawiglo Chesong Terang Pining An Daihuri Menhan Si High School Along Si Class 9 Angdeng Si Charlie Dunbomlo Lasi Chesong Terang Ke Wheelchair Pensi Ajar Potum Si Keponpo Lasi Apua hinpen Richard Tokbia Phanta Chuning Ripo Nang Ravekta Nilisopo Phan Pusi Chuning Ripo Lapen Richard Tokbi Ahemta Damlo Wheelchair Sitame Hang Damlo Avi Pusi Nang Pudun Kok Pusi Chesong Terang Apo Samson Terang Penta Thanpo Lasi Labangso Oso Aphan Future Aphan Pini Esonbak Nang Mathatha Pusi Chuning Ripo Dua Bargripen Edverson Crew Report Karbi Anglong News Channel. Yes song nice kursi dun lo lang khang pending on the class lo ko class 9 di ente nang dak hem pen ki dam ke ko mane na thon dun ma manam thang nang papa tun na thon dun di nang jirpo to ente nang phan la dak la local MSC lo an patali du soni em sa Richard tok bipini nang rap do manang Kelong lang ni di ente pini bengi wang ko pia pos ki wang lo mane paisa nang ulai fan ma la ke na paisa lo mina pidi kon lo 20,000 Suring koi di lasik ladak posana chulai nang bihek pun dalam son ba nang li sepuluh di bihek pun dalam son ma ke school ke dulu di kona school si dulu deh apa deh huri ke kene kelas 9 kan nang li bangke nang li hem bangke kuna lo sonron pedak an ke lo ya pan lo dikit pondang nang li tumsi thon dun ma kalang di ante la dak pini dak bengi wang ko piakam bengi wang ya tumi apa ada Dr. Momin cek na ko an bak lo suring koi di la lang la nang hem musu amen anten nang tela local MSC an patai di soni em sa Richard tok bipini nang rap dulu mah belang non make belang di thang ra belang di nang limen sithani mah ke arong men ke
Deh horizon ronti. Nang leh masor men ye. Kupini la susupan nang kirap nang rap thap kupini em hai kecuning ria son dema. Hiện ra đầm nó là hai wheelchair thì mình đầm ra biết. Biết của đi. Ini là số wheelchair cái con nặng mặt. Lang đi. Kopi ni là số kai fan pini nang lang và son teh puja si. Non em si eo. Suri là MLA si tame nang pilo cái đi. Đó choro lo. Dipu Press Club and Chepatu Piponsi ITI along Thengpia Klim ke asai kedengpon. Sonsi pai paya chiklo ni pai krepli arni ingdeng troxi kepra circap Independence Day Catalan pen pacheton ponsi Dipu Press Club pen Borosingrong Parpen Japonsi Industrial of Training Institute ITI ahong parla adung arayalom Thengpi aklim ke ajai mek dengpo. Bang so along Dipu Press Club members atum RD Piponsi Mesen pen jai mektame pachunpo. Dipu pen nangkelo berta Relson Hanse report Karbipi News Channel. Troxy Kebra Sirkep Angdeng Independence Day pen pachiton ponsi nilitum Dipu Press Club ahin pen dak ITI campus along pini Thengpi aklim ke pon la sosai deng poniklo la sosai ke deng pon akinang sot alam jong si ilitum chethan pon pulu tang the lage la puhelo ye Thengpi rong e pulu tang te itum abinda longji aku adun bangke Thengpi rong jong si langroya rai kadukwi la ha long jong si e pulu tang te landslide mate longli kang rai la hai penta rai unji rai komunji la pen ili jong si komini tension du pulu tang te hu natural beauty long Thengpi rong du la ha long dam pulu tang te tension da kom chaji yo la hai alam da du pik la pen Thengpi rong ki joine la marada pi tum la hai tum ta kichu hormulong po la pen kisang adim ta dupo la pen Thengpi rong gi li tum muni tum ta kisang adim ta dupo la pen Thengpi rong e pulu tang te du pulu tang te eli tum Thengpi rong long pen oxygen long ji la pen Thengpi tum mangke carbon dioxide chi la tum mangke insip tupo yo la son aki mesen aki nang sot dupik la si non global warming ahut la pen climate change ahut bangke la Thengpi rong ki bangke kenang sot lo la si ilitum kadokwe phanta nili chuning ring tu ye ilitum kadokwe ta Thengpi rong I hurnang ji si lan sir tang de la isi Thengpi thengphang jasmet pet ke warmon phan mate environment phan lo same la ke e tame aningkan na same e pono ke deng pono same kang hudum same aphai bat pik la so butha nali tum nang hin ben kang hudum han kopia message lo kopia tu la kang hudum han ni lipui ji alang itum bangke environment ka phalang no tum lo athe ili tum jong si Thengpi e that pen aku panthula pithula pulu tang te lage natural imbalance dopo lage arwi tak jang kompo phang ok pik po lahai dopo jo la si lahai tum bangke environment against kedama tum lo Gorompani constituency ke parlo longku rongkhelan arongasor Kethitang sangpi sabina ingtipia phan pang thek thetum apran armude longku rongkhelan hemari terang achor Kethitang sangpi sabina ingtipia phan pang thek thetum apran armudedlo Adim lake longku sokpuru LP school adungalong si Kethitang Abang Arpum Kelong.Vote pusi pherangke tumaphan berta nang pachini dun Lapen no namat ke thangnat abirta chini nelang pusi nang pachini dun Lapen alangli ke ladak longku LNT company adungalong si dokan kachupi dun Lapen pai ni phai kriketom Angkang sam porphai Pora minute ingkoy apor malomsi dokan pen hemchedam bomahut si alangli phan apran armudet pusi berta nang pachini dun News report Karbipi News Channel
dead body nang li tum nang li ham sort chewa ek jui kul la sigar jula la se nang li hin pen nang than ni kha holo ani tum tewe mene andar dukan ke do an kai ke wang da o bai thok sang liat lo bai thok rang le lo an nan bangai apota apor we pin na sili ti mangai nang le de mate ciri lo tewe long ne da lu amat to dap se smartum ka dewe thor pa ri thulo ama se thana sor bangai dewe se ri thulo an long lo la se pini bangai de tum na nilham sor manta kita Arpum long lo resla ba kosan pene kosam hene ajini nun da lo an kosap ne nen tum ko mane phan la putin mi asan doma la bani lipan ni la nang li hemasor dak kithia long ko pipi se dak kang bodun lo la than pa chini exam da kang budin ke poisa we par kane pi dolo jambrong dolo la pen han ta du dek ta du an posang so na we labang so non alang di kithi lo da dim labang so dim la pen arong men nang di than kon thing jina da ke mene sokpuru borbosti sokpuru boro basti longku বৰ্তমান মই ঘৰত নাছিলোঁ এতিয়া মই আহিছিলোঁ মানে নগাঁৱৰ পৰা মই আহি আছোঁ এতিয়া থাকাটো মই হ'ল মানে তাতে একমাহমান থাকিলোঁ আজি আহিছোঁ এতিয়া হঠাৎ মানে মই শুনিছোঁ যে আমাৰ যিটো বড়ো বস্তি বড়ো গাঁওখনতে এতিয়া ইমান জংঘলৰ ভিতৰত সেইটো ডেড বডি কেনেকৈ হ'ল আৰু এইটো হ'ল মোৰ LP স্কুল আছে আৰু LP স্কুলৰ ভিতৰত আকৌ তাৰ লেফ্ট ছাইডত কেনেকৈ হ'ল সেইটো কাৰণে মই ক'ব পৰা নাই আৰু কি হিচাপত ইয়াত ইমান জংঘলৰ ভিতৰত হ'লে সেইটো কাৰণে মই কোন মানুহ কেনেকুৱা মই ক'ব পৰা নাই গতিকে আহি পেলাই এতিয়া লগৰ লগত আহি কোৱাৰ কাৰণেহে মই ক'ব পাৰিছোঁ যে সেইটো কি কাৰণে এনেকুৱা হ'ল সেই মানুহজন যেনিবা দোকান দি থকা মই দেখিছোঁ সেই দোকান দি থাকে মই দেখা পাওঁ তেখেতৰ ফেমিলি হয় বুলিলে মই চিনি পাওঁ কিন্তু নামটো মই আচলতে মই ইমান নাজানো কিন্তু এনেকুৱা ঘটনাটো কেনেকৈ হ'ল ইমান ভিতৰত যেটো আপোনাৰ যেটো স্কুল আছিল এইটো আপোনাৰ গাঁও না এইটো মোৰ গাঁও গাঁওখনৰ নাম কি আছে চপুৰু বৰবস্তি কোন এৰিয়াত পৰে এইটো লংকো এৰিয়াত পৰে কিন্তু এইটো কেনেকুৱা হ'ল আৰু এই মাটিটো জমিটো আছিলে মানে আমাৰ এৰিয়াৰ ভিতৰৰ পৰা এইখিনি মানে ডিমা চাই লৈ ল'লে ডিমা চাই লৈছে তো ডিমা চাই এই আণ্ডাৰত কেনেকৈ হ'ল যেটো মৰিছে তাৰ নামটো আপুনি ক'ব পাৰে নেকি তাৰ নামটো মই নাজানো নহয় বৰ্তমান আমি আনথান দিন কথা নীলম শৰ্মান হে বিনাং টিপি কিথিবে গাদিম কে কোনাত ইগলা কিথিবে গদম ডাক লয়ো সদিন লা জংথা লাহিলয়ো দাসে কিথি দাসে থিলো পেনন ডাকপেন পন্ডেত পেন না লিহাম সর ফানন পোস্টমর্টম ফান নাত আছে পনবম লা আদি ফুসে পন লকো নটা থাংলা রিপোর্ট তাইবেলা নানটা থাং রিপোর্ট আরিয়াত লংলাং তো Karbi Anglong District Congress Committee pen Chepater Piponsi Dipurong Sopi Ahiti Angkang Peace Candle March protest against Chori and Gaddi Chori pu hang taramponsi par ompluglo Pai chiklo ni phai krepli arni Karbi Anglong District Congress Committee asai hemalong pen KADCC amai phu roton ingti pen Japon linsi Congress apartia phan ke kroi arat Armu atum duan chingrum dunsi Dipurong Sopi Hiti Angkang BJP Sorkar Kachari Bomke vote kachonghu lapen ang hoi kang ni chiaphan rat angno kachonghu pu arbo ponsi India adet Angkang pi democracy arwana tengpen kachisong pon par ompluklo labang so asai kiring ponahut ake hai bitupon sakya General Secretary APCC Lapen Akehai Palap Chetya Secretary APCC Alang Litum Chitong Dunsi Abang Putin Pinso Arlo Kendall Ami Pikar Ponpen Armu Chejeng Asai Ding Ponsi Towar Suding Hang Tarampo BJP Asorkar Kachari Ponatum Ke Chori Gaddi Chori Pensi Ser Anghoy Kangnicho La Apotsi Congress Aparti Penki Ning Ing Samun E Lasi Democratic Arona Tingpen Kachesong Ington Te Pusi KADCC Amaipu Rotan Ing Tipen Perang Kia Tengno Ning Jepon News Report Karbi Anglong News Channel নহয় খালি আমাৰ ভাৰতত আমাৰ লোকসভা ইলেকশ্যনৰ চুৰি হোৱা নাই
আমাৰ ইয়াত যিটো লাষ্ট এছেম্বলি ইলেকশ্যনত চুৰি হৈছে আৰু আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত তুলিৰাম ৰংহাঙে সদায় কয় যে তোমালোকে EM যিটো MEC হৈছে কিন্তু তোমালোকে নিজে জিকি অহা নাই মই জিকাইছে বুলি কৈছে কাৰ্বি আংলং পৰা লৈ দিল্লীলৈকে সব চুৰত বেপাৰ কৰিছে ইলেকশ্যন যিটো কনষ্টিটিউশ্যন আমি ৰক্ষা স্বাৰ্থত আজিহে আমি প্ৰয়োজন কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু কংগ্ৰেছ যিটো পাৰ্টীয়ে এইটো জাষ্ট আৰম্ভণি ইয়াৰ পৰা আৰু আমি কোনে ৰাস্তাই ঘৰে গাঁৱে আমি এই সংবিধানটো ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়ি যাম এইটোৱে আপোনালোকক জনালো আৰু ইয়াৰ পিছত কালি আমাৰ ৰাতিপুৱা আৰু কি কয় তিৰংগা আমি যাত্ৰা হ'ব এইটোৱে জনালো আপোনালোকক থেংক ইউ Pinia berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me